abebembezi b'inamasiko ngo urugutoro rwaba rwahwirene rwija kubahwera umuntu nguko mucanga kandi baraganisa kureba ngo rwakorwa je kandi rwahuma bwire akwa leta ruwere kubwa nyabushozi zikusabwera n'ingakongo kwarenga azana yana arabahari akagura hishitoke umunyakagari natungaho sente wakataba gatungaho sente wakaterera tungaho sente n'uruguru rwo kuvuga muki imotoka na nemali mukuza gukora vuga ibitoke vuga tonto vuga bitaku uba kusibo bya musinzire namwe ko abashije ababona arabasinzire timbakoma mukuru w'abakozi muri district eji araganisa kwatso mukono gw'ecumu ubwo wena orakwatwa rukwibe bikoreso by'urugutoro korareba umuntu nakamo mu gureda yitu ningo motoka yitu nayihamwe amajuta cyakore basa munonga tera pe bawa paramilita ningo tere dusu cha paso ningo tera RDC ningo tere ubwo muntu wakoma amajuta banetwe kacegereka obana kadogora uza kumukwata umuto mishoganyu niza kubasha mukamutera amabare ko kandi tuza kumukora ikintu senga ba security batuna watu kutomuntu oyo kuyagamba kumukwatira wano naye naffe tujja kumukwatira we tumukwatira tujja kumukoma bakansara basimira bebembezi babo okubashakira nguza kutuyamba munonga mu kutwara by'amaguzi byitu so ngabire nishaba community b'umuhanda gwahu gukora security hano baza gukora twaza kuba kurungi ababoda batambureje n'abamotoka batambure kana banabitu bagumye bazamasomero kurungi bakubasiyo urugutoro ruriyo mu mbera mbi kandi abashubuza n'abatora batwire bino buzubo umukutambuze by'imishuburo yabo amakuru agagasha kwa Onesimus Ndiana bo mu Rubirizi.